ngo muzarya iki cyangwa ngo muzambara iki ngo murebe inyoni ntizibiba ngo ntizisarura kandi ngo ntizihunike ngo Uwiteka arazigaburira nazo ngo se mwebwe ntimuziruta cyane. Nuko Yesu yarazi ibyo tuzohura nabyo. Umva mbabwire, Yesu ngo amaze kozele boke, Yesu ngo amaze kuzuka, mwumve mbabwire amakuru yabayeho. Zamuri Imana ishobora cyane. Sorbaya umurongo wa mbere wonyine. Yohana 21 umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atyo. Amen. Amen. Titre iravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yesu yiyeretse abigishwa be, abiyerekera ku nyanja ya Tiberiya. Yesu yiyeretse abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, kandi ngo abiyereka atyo. Nibyo munsi birimo turabivuga. Ico ngiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana yiyerekane. Amen. Imana yiyerekane. Yerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabesha. Yerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, babona imirimo y'amaboko yawe, mwami we, bamenye ko uri Imana itabesha. Ebo ngiye kubabwira amagambo akomeye cyane. Nkuko yampishura mu minsi yashize, uburyo abantu barindagiye kandi bari mu bintu bisa nkaho ari byo ariko atari byo. Kandi ikibazo gusa ni kimwe dufite kubera ko karindagire, nuko Imana itari yerekana muri bo. Imana ikwiyeretse ibintu byose birashoboka. Ndababwira ibintu bine iyo umuntu Imana imwiyeretse, ibintu bine bijya biba. Ejo twavuze ibindi bintu bine, uyu munsi nawo turavuga bine, kuko igiterane gifite iminsi ine. Soza tugenda tuvuga bine. Imana buriya Bibiliya iravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko agira gute, kandi ngo nimumwiyambaze. Imana iraboneka, Imana ijya iboneka kandi ijya yiyereka abantu.
niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka w'ubwenge no gwishurirwa ngo bitume mugira gute muhimenya ngo amaso y'imitima yanyu ngo abone kwagira gute ahumuka ngo mumenye ibyo mwiringizwa neba hamagara kora ku maso yanje ndebe kora ku maso uzi ko hari umuntu umwe Yesu yakoze ku maso yarangiza akagira gute yahumutse ahubwo ngo yararebye ngo aramubaza ngo se kurabona iki yamamubwira ngo ko ndabona ibiti bisa kubera iki Yesu atamukozeho ngo niki cabaye hari ico Yesu yashaka kumenya kubwira abantu kuko abantu bari mu kubona ibintu kutariko barasaba kandi gukorwaho kugira ngo babone neza. Amen. Imana ijya yiyereka abantu muri iki giterane amagambo mvuga arasa na yejo kandi igiteramo cejo cyageze kuri kera hari umuntu ucakijije igiteramo cyabaye kera hari umuntu ucaboho yarambwira ngo njewe ndakiza ngo ibibazo nari mfite byose ngo mu gitaramo mwagize kandi hero kwamenya naho twakigiriye ariko ngo yakibonye yamyakira yamyabuwo kurira gusa yarize duhimana icubahiro asifiwe. Ubu nyine muraririmbye hano ngo mare njewe nza ngumahwira nk'imigambi ariko nkabona nta kuntu nari ngiye gukoresha fundraising y'igiterane cya Kayore gusa c'abayumbe tubwire uko igiterane kandi ngo mare namantora n'abavuga buto none nari ngeze nkiriya kure kandi namavuga ngo mureke abantu bikayori mukora igiterane nikimara ico giterane Yesu ahimbaza igiterane cikubagaho vita vinaendelea vita vinaendelea vita vinaendelea vita vinaendelea mpinzani bado yupo ngorane dufite mu buzima bw'ubukristo bwacu bw'urugendo rwo kuja mu ijuru ni kimwe gusa nuko Imana itarigera kwiyereka kuko Imana itarakwiyereka uhora uri indandagire igihe cyose. Ubuzima bwa Kristo birasaba ko Imana ikwiyereka kandi kugira ngo Imana ikwiyereke bisaba akazi bisaba ibintu bikomeye kandi izo nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza. Pawulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni n'imbaraga y'Imana ihesha ubwizera wese kugira gute uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kandi ngo muri bwo ngo nimo gukiranuka kuva guturuka ku Mana. Haleluya. Noneho ibintu byinshi bigenda bitubaho turi mu nsengero ariko tukanga tukabinanira twananiye urusengero ni ukubera ko turindagira kuko umuntu utabona umuntu utanumva yobasha kugira gute yobasha kubimenya iyo hayaje hari uzugenda iyo tazi se kandi Yesu yarabivuze yaravuze ngo simpumyi yabasha kuranda ati nimpumyi gute ibishoboka asifiwe. Uyu mugoroba Imana ikwiyereke uyu mugoroba Imana itwiyereke Bibiliya ibamwe amagambo akomeye cyane kuko ndi buyivuge kenshi cyane. Bibiliya abantu bose bari muri Bibiliya n'abagabo bakomeye kandi mu cifuzo prioritaire bahoraga basengera bahoraga basenga Imana kugira ngo Imana ibiyereke gusa. Ninde warantumye ndashaka kunyereka uku turaba Kristo ariko titurigera duca Imana iryera. Niyo mpamvu rero iyo tudaciye Imana iryera Satani yo kandi satumureka kumubona. Satani warahari ujye uboneka buri munsi buri saha kuko Imana yacu irihishe tigipfa kugaragara gusa bisaba kuyibona no gushaka imbaraga zayo no kwishaka n'imbaraga zayo zose ugashaka Imana ngo Mana ndagushaka ndashaka kukwiyereka ndashaka kunyiyereka. Iyi Imana ikwiyeretse noko ibintu bine bitabiza ku buzima bwawe bine iyi Imana gusa ikwiyeretse. Muri uyu mugoroba Imana itwiyereke. Amen. Haleluya. Muri uyu mugoroba Imana itwiyereke kandi narahebye Imana yo izi kwiyerekera gutya gusa izi twiyereka mu buryo bwinshi
yo kwiyerekera nko muri aka gatambaro, ikakwiyereka umuntu agize atya, ikakwereka umuntu azamuye akaboko. Imana gusifa kuba yagize gute? Yakwiyeretse. Iyo yakwiyeretse ibintu biba byakemutse. Igisubizo cyangwa ikibazo nuko Imana itabi irakwiyereka, cyangwa ikibazo nuko igisubizo nuko Imana igomba kugira gute? Kukwiyereka. Uyu mugoroba usenga Imana mu mutima wawe, tugeya tuvuga Imana ikwiyereke. Imana yerekane mu rugo iwawe. Imana yiyereka abantu uyu mugoroba. Ole elo bela bonge tali bakasia. Iyi kubise evaluation materaniro, abantu bamenyereye Satani. Abantu bamenyereye Satani mu mago yacu nibindi. Niwe tuvuga kuko niwe tuganira, niwe tuvuga ngo turashize, turagiye, tugize gutya imwaku, ibibazo, ibiki, umuntu yasitara gutyo nibyo. Kubera niwe tumenyereye kubona, kandi we ntaba kure, aba hafi. Kandi Imana yirihishe kugira ngo izuminge. Bibiri iravuga ngo icambo gasatura ijuru, ngo imisozi gatengagurika. Imana habe n'aba bagabo bacu basaza tuvuga hano bahi wacu. Takindi bakaje bikana abana n'abarwagaza. Icifuzo cyabo pure kwari kuja ku musozi kumwihutuma kuja gushaka Imana kugira ngo Imana ibigereke. Kindi ibo basengera. Turataramye kandi ndaje gusa nuko nabonye umwanya wagiye, ariko ndaje, ariko nubundi byari byiza. None abantu bameze gute? Kandi mu byifuzo by'abantu n'ubu ngubu abantu bashaka ko Imana ibiyereka. Imana iyikwiye lelo, Imana ikwiyeretse ikintu cyambere zigukorera. Iyifuye gusa kukwiyereka, usikaza mu wawe ukakwiyereka gutya gusa. Amen. Ikintu cyambere zikora izikurwanira intambara. Imana niyo izikurwanira intambara. Buriya si twebwe gusa turwana ngo tuneshe, haza harwana Imana muri twebwe. Zemera kwibirenge jawe biteguza. Ikurinda yunikirane sinzira, Imana irinda Isiraheli, ihora imusoni sinzira, rinda Isiraheli, ihora imusoni sinzira. Zemera kwibirenge jawe biteguza, ikurinda ntabwirukira bisinzira, Imana irinda Isiraheli, ihora imusoni sinzira. Mu mateka y'abakristo nubu nanje ndi mwene wawe ndabizi. Mu mateka y'abakristo banone none ahangaha ipercentage 90% nuko Satani dufiteho ububasha, ipurusi 10 nuko hari Imana gusa yonyine ifite ububasha. Ubu twaratsinzwe kuko tutaza amakuru, kandi tutaza amakuru y'ijuru. Uyu munsi hari ikintu kiri bubi. Amen. Reka mbabwire Izina rya Yesu. Uyu munsi hari ibintu tugiye guhindura, tugiye ku proverse ibintu tugiye kubihindura ijambo ry'ike. Izina rya Yesu. Ya Yesu. Allo. Imyumvire y'intege nke zaje zaziza mu myumvire, kandi umuntu akandika amandiko yaragize intege nke, umuntu akazahanura yaragize intege nke, umuntu akabwiriza ari mu ntege nke, umuntu agashambura ari mu ntege nke, umuntu akambara ikoti rya costume n'akagasaraba hano bakamwambika rya kanzu, intege nke zaramwishiye. Burya ikiza gikizwa n'ikiza kijamwe imbaraga n'imyumvire. Niyo mpamvu Bibiliya zivuga ngo umuntu nguko umuntu atekereza niko abari. Intege nke zazinjira mu bantu cyaze gasesera. Iyo ziseseye intege nke zazihishu abagabo nibo zahishurwa ko abantu bagize intege nke. N'ubu ngubu turi mu gusenga cyangwe ngo duhishurirwe tumenye ko twagize intege nke. Intege nke zaje mu myumvire kuko ukoze evaluation mu bihe byose turiho. Ubu ngubu harabamaze gutsindwa n'urubanza bo bamaze kugenda iyo baje, abasigaye bagira gute? Batsindwa n'intege nke zo gutekereza ko Imana idashoboye, ahubwo Satani ari ishoboye. Naho ruzingi ibintu byose biri Imana gusa yifuye kuza kukwiyereka, izi kurwanirira. Kandi kumenya amakuru y'uko Imana turwanirira ni make tugira.
tugira amakuru makeya kuko Imana iturwanirira, ahubwo tugira amakuru menshi yo kumenya ko dupfuye. Buri muntu wese azagenda n'urupfu, kandi cyo Satani izi gutegesha ni urupfu. Umuntu akagenda ari mu rupfu akazaje gusenga ari mu rupfu, kuko Satani ni ciko rwa mbere Imana Satani zikoresha ni urupfu. Ariko Imana yo ici zikoresha ni baho. Baho. Ireka iryo ni iryo ku cyumweru. Noneho Imana ihabwa icubero kuko Haleluya. Atukuzwe. none ayo makuru niyo tugiye kuganira. Imana yacu ni nziza bacu, niwe wundwanirira Mana. Ngasabishwa amahoro nawe urumunge rujuma. Ikanisa ritangira kuri Mose. Kugira ngo ikanisa ritangire kuri Mose, ryatangiriye mu mugabo umwe. Mose Imana yamwiyerekeye aho batubwiye mu gihugu cy'akumuriro, aho ndahagaruka ku cakabiri. Ariko Mose ngo amaraje mu Giputa, ngo amare kugera mu Giputa, muzumve n'ubutumwa kenshi nzambwiriza, nzampera kuri Mose iyo ntahereye kuri chef Ibrahim. Uko mbaye ndetse Ibrahim kuko yonkerereza kubera iminota yagiye. Reka nje ku wa kabiri mo. Uko amaterana atavuzwemo chef w'ikanisa ni Ibrahim. Naho supreme nyine ni nyakubahwa. Tukuzwe. Sifiwe. Hallelujah. Mose Imana yamuzinze mu itorero ikanisa rizagereranwa n'urugendo rw'abanyesirayeli kuva mu Giputa no kuja Kanani, rikagereranwa irya none, rikagereranwa umunsi wo gukizwa no kuja mu ijuru. Naho ni ibyo zombi. Uko abanyesirayeli bananiwe niko tunaniwe, uko bashoboye niko tugize ute, niko harimo abashoboye. Kandi ingorane bahuye nazo nizo turimo none, kandi izo batsinze natwe nizo tugomba gutsinda. Urashaka nimuzamura amaboko. Asifiwe. Babihondwa gusa, abantu b'abakristo bagomba bagahondwa gusa. N'akarozi kinjiye none so tukabona tugatinya gusa, tugume tube babihondwa. Tube babihondwa gusa, tugume tugahondwa gusa. N'agakobwa karaye kinjira ijoro, twama tukavuga ngo karinjiye, nuzoza ukabona wamuka burya. Twama tukuma gusa tube bihondwa. Imana uko biri kose turabizina kandi reka mbabwire, iki ni igihe Imana igiye kutwiyereka, kandi nimara kutwiyereka iraturwanirira. niko bimeze Muri Egiputa kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Imana, ntimugire ngo byari byoroshe. Yarabafashe abafatisha amaboko yose n'ubwenge n'imbaraga, aravuga ngo mwebwe ntaho muzoja. Nta wundi wari kubatabara, nta wundi bari bafite gitabara. Ibintu byari byarangiye kandi yarabafashe tera Mana ya Israeli, wowe utajya ubura kugira. Abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Wowe utajya ubura kugira, wowe utajya ubura kugira. Abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Muri yaravuze ngo namara nyingi miiba. inaniumiza miguu. Moyo wangu waka kabisa. Mbingu Mbinguni ninaitazama. Nakuhimiza safari. Nakuhimiza Safari. Mapambazuko. Yataondoa utaji. Cheka. Wewe utajuburu kugira. Kumbuka Sayuni. Wagiye. Moyo waka kabisa. Hallelujah. Atukuzwe. Amateraniro atatubyariye ikintu.
ihuduma ikamirangira none amaterano n'umunye nta byaye umusaruro ihuduma mukama mutangaza kwirangiye hakiba kicaye kuko amateraniro amenyerewe n'ibindi ariko ba Ibrahim kuva kera ntibigeze bamenyera amateraniro nibo ntibamenyera ngo bayamenyere niyo mpamvu Dawudi bavugaga ngiye bamubwira ngo naje mu nzu y'Imana agiraga gute nezerwaga uba mu nzu yawe mwami n'iby'igiciro kugendana nawe mwami. Reka mbabwira akantu kamwe ikintu kimwe nabonye nza nkigeraho ngatangara nkavuga ngo isuku ni gute Imana ngo imare yiyereka abanyesiraheli ikoresheje formule yo mu ijuru yemesheje Mose Pasaka iyo tuyireke amaraso ya Yesu uburyo bw'ikimenyetso hariya tucihorera tutakitaje kutujana kure nacu ariko amaraso gumukutano ntiworangira ntiyo mukutano worangira igitonyanga cy'amaraso nejo ahimidiwe Mokozi twaritwara ruhijwe twiganyira twihebye none turaruhutse Yesu umukiriro. iyo ndiri murare mwirepetejo niyo tuzorohe herutse kumfata abantu kwihana bongeye kumubamba n'umuruho munini kumuhabaziteka. Bibiri zivuga ngo basohotse bateze amaboko asifiwe bavuye kwa Farawo ngo bamara kuva kwa Farawo turabizi neza twese ko twakijijwe ntimuzi ko twakijijwe gukizwa no kuva muri Egiputa kureka ibyaha no kuva muri Egiputa hanyuma ngo barasohoka baragenda ngo bamaze gusohoka bamaze kugenda ngo bamaze kwigira imbere ngo Imana ikora ku mutima wa Farawo ngo iramwibusira mubwira ngo bari abantu bagiye ngo Farawo ahamagara abatware ngo arababwira ngo ese uku ni gute byagenze bari abantu twabarekuye gute twari twabaye gute ngo atunganye igari ryiwe ngo atunganya nandi magari y'intambara 600 ngo atunganya nandi yose ngo amaze ngo arababwira ngo muhoje tugende tukurikira abanye ngo kandi ngo turabizi ko ubutayu bwabafatiriye hirya nabo ngo barahantu ngo bahabanje amahema ngo amaze ngo Farawo birukana amagari mwumva ukuntu Imana izayiyerekana iyi Imana itwiyeretse asifiwe haleluya iyi Imana ikwiyeretse izi kurwanirira Mose si warwanye n'abanyesirayeli si warwanye ni Imana gusa yarwanye ako Imana zirwana neza basho zamuri Imana haleluya Imana mureke uyu munsi ikwiyereke senga Imana ngo Imana ikwiyereke n'Imana igire gute ikurwanire none Mose ngo amara Imana ngo ibone abanyesirayeli barakubwe bashorewe n'abanyegiputa tutiriye ngo abanyesirayeli bamatangira kugira Mose ngo nico cyako se twabikubwiye ngo reka kudukura hano none kariya gakungugu turiko tubona nakike bati abanyegiputa baje kutumirimbura no kutumara Mose arababwira ngo mwihagararire gusa ngo mwicecekere ngo murebe agakiza Uwiteka arabwire gute ari bo bazanira uyu munsi dore formule Imana yakoze gusa ngo Imana ikora ikintu kimwe gusa Imana se neza isakuza ntizisakuza ukusa dusakuza mu mihana kubereke mureke amasaku integeke gusa mureke gusa tusenga Imana itwiyereke Imana polangelaria yamihagarara imbere yabo wari ubizi gusa ko iyi ari Imana ni Mose yagazagira neza ngo cyagazagira ngo Mose akamuvuga ngo Uwiteka we ngo hagurukana natwe ngo kandi ngo cyasura guhagarara ngo Mose akamuvuga ngo Uwiteka we ngo urubuturo bwacu zamuri Imana atukuzwe noneho ngo abanyagiputa baraza n'amagari n'amafarashi abandi bafite imbumburi n'abana n'iki n'ibintu bikoreye bari mu rugendo ndagira muri kubona ukuntu abantu bari mu guhunga ni kuriya byari bimeze byari bigoye byari biteye ubwoba bitangaje Imana ishobora haleluya asifiwe haleluya ngo bagere ku nyanja noneho Imana ngo babegereye gusa nkaha ariko Mose
Imana iko imubwira ngo kumbwira gukomeza bagende ngo Imana ikora ikintu kimwe ngo imare yamiza hari hagati imbere y'abanyesiraheli yamigaruka hagati y'abanyesiraheli n'abanyegiputa yamishimangira kandi abanyesiraheli yamibatunga itoroshi yayindi itameze nk'izi ngizi yamigira gutya abanyesiraheli bamagenda mu muco kandi iryo tara niryo ryatumye banabona naho bagomba kunyura inyanja kera bayacitsemo ubwo kera babona inzira yo gucika iri inyuma abanyegiputa Imana ya Isiraheli iyo ikwiyeretse izi kurwanira intambara izi kuja hagati n'abaguhiga n'ibiguhiga za muri Imana cyubahiro yerekane mwami itamurure isi yose kuboneke babona imirimo y'amaboko ya ntimuzi ko tuzaturyama kurya tuzaturyama Imana nizi duhagarara hagati na Satani byohunja no guhunja ngo twoshira ntiyaryama twagira gute buriya nizi izi tugenda asifiwe Imana iyikwiyeretse ifite ububasha bwo kuragira ifite ububasha bwo kukurinda Bibiri iravuga ngo bamurwisha bisumba byose ngo azahama mu gicucu cishobora cyose Haleluya Imana ikwiyereke nico cifuzo Imana ikwiyereke uyu mugoroba umva mbabwira Gideyoni abanyesiraheli bari mu hariya mu bacamanza abanyesiraheli bari bayobowe n'abamidiyani n'abafilistiya bahoraga babagirira nabi ariko ngo bimare gusa Imana yiyereka gusa Gideyoni kandi Gideyoni aciye bugufi ko niko umuntu azatekereza akavuga ngo nje naya yanje ngo bjogenda gute Imana gusifa kuba yakwiyeretse ikibazo nuko itarakwiyereka Imana ikwiyeretse izi kurwanira intambara Gideyoni ati uri kurambwira gute wa munyembaraga we haguruka nizo mbaraga zawe zose ufite igitangaza cabaye Imana imuhakikishiriza ibintu byose kuko imaze kumwiyereka iramubwira ngo wewe ngo uzatsinda abamidiyani ngo nkunesha umuntu umwe bituma Gideyoni ashira ubwoba n'amanga aragendagera mu bamidiyani abageramwe bakandagiramwe bararota ngo barote bakaza barota ngo irobe rya sayiri ngo rimanuka umusozi ngo riko ryikubita hehe ryikubise kuri ayo mahembe undi akasobanura akavuga ngo ayo iyo ni inkota yande Gideyoni n'Uwiteka amaze kumva ayo makuru Gideyoni amenya ko bagize gute kubera ko Imana yiyeretse umuntu uciye bugufi wari umuzi yo hasi Imana gusa yagize gute Imana yamwiyeretse Dawudi umugaragu w'Imana Dawudi umunsi umwe Imana yaramubwiye asifiwe amen umunsi we yaramubwiye abafilistiya bari bamuteye none ngo amarabwira Imana ngo Mana aba bantu ndabigenza gute ndagira ngo Imana yamubwira ngo genda utera ubabanze genda Imana baragenda Dawudi arabatsinda ariko ngo ntibigeze bakodesha abasiriya kandi bari bitangaza ngo baraza ari nk'irumbo rimeze nk'iry'inzuki baraza baragereza aho ngaho ngo amaze ngo Dawudi abaza Imana ngo arayibwira ngo ese ndabigenza gute noneho ko baje baruta abandi bari basha Imana yamubwira ngo reka nkwereke wewe ugende gusohagarare ahantu mu ishamba ry'imitugunguri iruhande rw'ishamba ry'imitugunguri ishamba ry'amacoco ugende gusira ihagarare iruhande aho ngaho niho ndakwiyerekeraho nubona ndakwiyeretse aho urugamba ruraba rurangiye tega amatwi fungura amaso n'amatwi Imana ikwiyereke fata position Roza yaravuze ngo simama kipange sawa hagarara gusa urebe Imana urebe icyo Imana iri bugukorera uyu munsi amaze ngo Dawudi arahagarara bamare guhagarara Imana ngo ibona gusikirira ikinyuze mu ngo nubona ikiriri kinyuze mu ishamba ry'amacoco ry'amatugunguri ngo uko nguko nuko bari abantu bose baraba batsinzwe amaze ngo ikiriri kigira gutya kinyura muri rya shamba ikiriri ni kinyuri wawe mu izina ryande amen Imana ishobahira bakundwa b'umwami Yesu ni ngombwa ngo tube dushoreye imizi muri Yesu ubw'intambara turwana bakundwa b'umwami Yesu we ni ngombwa ngo tube dushoreye imizi muri Yesu Mana we yereka abantu no ni wowe undwanirira Mana ndetse beshwa amahoro nawe urumwungere ucyundagira ubukure bw'ubukristo mu buzima bwawe ni ukumenya gusa yuko Imana ishobora kukurwanirira Mungu yuko upande wetu
Bibiri iravuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu ngo umubisha wacu ninde. Aho ngaho ntituhazi, ahubwo turi hasi cyane. Imana yakagombye kudufungura amaso y'imitima tukamenya kuko Imana ishobora kuturwanira isaha ku yindi. Icya kabiri, Imana iyikwiyeretse ijya guhereza imbaraga zo mu mwuka. Imbaraga zo mu mwuka asifiwe. Hallelujah. Izigweza imbaraga zo mu mwuka. Buriya abantu babaho barashize. Iyi Imana ikwiyeretse, yiyeretse Mose ku musozi Horebu. Uwo musozi Imana imaze kumwiyereka. Mose yari umwungeri w'intama, aho raragira intama, kandi ari umushumba uraho udahembwa, ariko aciye bugufi cyane, ariko yari yarize amashuri menshi, ariko igihe yaragiraga ntiyanahembwaga, yahoraga inyuma y'intama buri munsi. Ariko Imana imaze kumwiyereka mu gihe ucaka umuriro, ngo yarirukanse ngo aravuga ngo ese ngo ko mbonye ishano riguye, ngo aravuga ngo ese uriya ni iki kibaye, ngo agenda haya atambikama, baravuga ngo ese ni iki kibaye, ngo Imana ivugira muri cya gihuru, ngo iramubwira ngo Mose we turi kwetu, ngo kuko uhagaze arahera, ngo amare ngo Imana iramwibwira iramubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Ibrahimu, ndi Imana ya Isake, ndi Imana ya Yakobo. Mose yamamenya ko ari Imana bavuganye. Imana ngo imare niho yamuhereye imbaraga zo mu mwuka, imbaraga zo mutima. Ibihe ndibikakumara imbaraga ziki? Niko Yohana ngo Bibiri zivuga ngo uwo mwana arakura ngo agwiza imbaraga, ngo ari mu butayu. Yatahimbazwe. Amubona umwami waje urebeshe amaso yaje z'imingoma yariyo twarazwa bera. Mose naho yaherewe imbaraga zo mu mwuka. Mose naho ngaho yaherewe imbaraga zo gutsinda ubuzima bwo mu mwuka. Mose naho yaherewe impano zose z'ubuyobozi, impano. Mose yarafite impano nyinshi. Mose yari umuhanuzi, impano za Mose zari nyinshi, naho zose yaziherewe. Mbese izo mpano nizigaragaza imbaraga zo mu mwuka abantu baba bafite. Imana ikwiyereke uyu mugoroba numara ikugwizemo imbaraga zo mu mwuka. Abantu bave mu mihango, abantu binjire mu zindi imbaraga zo mu mwuka. Reka mbabwire Yakobo umunsi yagize urugendo avuye iwabo, akiri iwabo yari umuriganya wariganyije mukuru wiwe nde Yesao, ariko umunsi yakoze urugendo agenda Imana yaramwiyeretse. Kandi Yakobo we arayiruzi, mureke mbabwira abantu benshi bariruzi, ariko muri iki giterane ibintu bigomba guhinduka iruzi harangire. Wanasifiwe, ugomba kuba Beteli. Abantu bariruzi ibintu bidahindutse, ibintu bibi bimeze nabi, ariko Imana iyikwiyeretse izihindura amateka yawe kandi ugahabwa imbaraga. Yakobo yaherewe imbaraga i Beteli, aho yisi Beteli, kandi hazabanisha irushurwa rikomeye. Yakobo ngo haraye, mureke mbabwire ikintu cyabaye. Asifiwe sana. Aryama kwibuye ngo ararota. Buriya kurota si nguko kwacu sa turyama mu ishuka tukarabashira. Buri nihishurirwa niyerekwa ngo amara ararota, ngo arota ngo urwego ruvuye ku Mana rugera hasi, ngo akazabona abamarayika bazamuka, yamabona gusa inanika. Noheli yamayinjira we yamyinjira Noheli abona gusa. Umunsi Yesu yabwiye Natanayeli, yaramubwiye ngo Ewe Maria tazame nini pendo gani, oh alitupenda Baba Mungu ili sisi tuitwe wana wake Mungu aliyetupenda. Abantu babayeho mu rusengero nta mbaraga z'Imana bagira, ahubwo babayeho kubw'amayeri no kwishakira uburyo bagomba kubaho n'imihindo n'imihindagano. Kandi abantu benshi nuko bateye mu nsengero, abantu bari mu imbaraga z'Imana babonye Imana ukikabiyereka. Ze dulisa amploza amblock evoria. Izo mbaraga ntizazishigajuka, izo mbaraga ntizazishira, izo mbaraga uzuzirwarana ukazibyarana ukazitwitana. Dondindole dongelozeme. Kandi wamara ukazuvuga ngo Imana nabonye, ukazubwira abandi ngo Imana nabo, zubwira abandi ngo Imana nabo. None utarabona Imana uwo biganza uku nguku muzamugira ngo mokelo we none gituma uri gusanga umugabo ukamusanga mu mwaka umwe, undi mwaka wasanga afite ikindi kibara, ugasanga afite n'ishusho. Karebo yaravuze ngo ntiwibuka ngo turi Kadeshi Barine,
guca Imana yatuvuzeho twembi ngubwo twajaga gutatika nani ngo twamara ngo bagenzi bacu ngo bakaza bakazana amakuru y'incamugongo ngo ariko ngo ntiwibuke ibyo twari ko tuvuga ngo turi ko tubwira abantu ngibyo kubakomeza no kubatera imbaraga mango make poke epole boke sabe mangole elongela mango nukukwima shera tubwiye umunsi maravuga ngo ndiwe ngo se umuntu wakijunga azaja mu ntege kati kandi nta kindi n'umunsi yabonye Yesu inganje Yesu gusara mwiyereka nuvuga kamburisha uwo munsi kugeza apfuye ejo bundi rero ntiyapfuye ariko Yesu yaravuze ngo nije kuzuka n'ubugingo ngo unyizera nubwo yarapfuye ngo azogera kandi abeho kandi ivyo nivyo byiringiro by'umugisha ko bagabo babonye Yesu abantu ni umunsi nakijijwe kugeza uyu munsi wa none oya nishaka mvuge kuva igihe naje kuvuga ubutumwa muri Kenya hari ubwo nari nahinduka umukataga ntabaza bahakana ukunda aho kwamuvuga ngo wigeze guhinduka igihe kimwe ntimwobibona mwobikura dore imbaraga zo mu ndeko sanglore dole porzelegre ari umugabo witwa uri Nyamata hariya nani Tagora ni umusaza wa wundi utakibasha kugenda uzumugeraho ukazushuguma ukazo wamujuguma ukazo wamuhinda umushitsi azana kureba gusa guca byonyine ukazo wamumva kuragira gutya none bimeze gute Imana gantira kwiyereka nico kibazo ndakindi warataramye uhura na Ev.Jacques uhura na bande uhura abantu ugawahuye nabo ariko Imana ntabwo irakwereka umunsi Imana yakwiyeretse igikwiyeretse izi guha imbaraga zo mu mwuka kandi ubutandukanye no guca satani iryera reka ngubwire impamvu muri mukubona abantu biroha kwa satani ni dutaramye twanezerwa gutya iyo dusohotse hano umuntu uzubona wa mbere na Gakobo nta muntu uzele kose mokea umuntu wabonye Yesu akamwiyereka ntazabona agakobwa ese turi kumwe nta uzi ubona umugabo nta nuzi ubona ubukene kandi ndetse abakene benshi nibo bakristo benshi kandi bataza bakangwa n'amafaranga niyo mpamvu mubona Imana ntirakwiyereka ngo uyibone gutya ngo numavuga ngo Imana ndaribonye Mungu nimemuona jameni Yesu yupo Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Haleluya! Imana iyikwiyeretse igigu Yakobo yabonye abamarayika we abona abamarayika bariko bazamuka bakagera kuri Imana ngo Ev.Jacques yamavuga ngo handashye aha handashye ngo ni mwirembo ry'ijuru umva nkubwire iyi Imana ikwiyeretse ijuru riza rikinguka asifiwe kandi kintu uzubona ubwambi bw'Imana Amahoro yaravuze ngo yabonye umugabo wageze mu ijuru ya gatatu ngo niba yari mu mwuka niba atari mu mwuka ngo ntabizi yagaza areba gusa akabona ibyo mu ijuru uwo munsi Yakobo yabonye ijuru rikinguka akabona Imana naho ngaho niho hindura izina yita Beteli. Amen. Yibonye Imana uzuguzura imbaraga kandi uzuhindura ibintu ibyari bibizo bihindura kuba kubashize dufite imbaraga zo guhanura ibya Beteli tukabihindura bikaba ibyaruzi tukabihindura bikaba Beteli. Ibyari bibi ku buzima bwawe muri iki gitaramo nibibe byiza mu izina ryande. Amen. Icya gatatu iyi Imana ikwiyeretse simvuze umunsi
Imana Mose ariko reka mpavuge nanone kugira ngo ngere Mose yigeze gushorana n'abantu b'Isiraheli ariko Imana akayibona akayica ikamwiyereka mu buryo bwo guhita gusa gutya atayibonye mwijwi akayumva mu majwi ariko aravuga ngo none ndashaka kugira gute ndashaka none kukubona kwibonera Imana tumbonye wapfa mu bikifuzo cy'abagabo Imana ngo Imana iramubwira ngo ubwo wemeye kumva ngo kubone ati hagara ku mabuye hagara hanga ku bisate byuje amabuye nize kukwereka Imana imunyuraho ariko yamufutse mu maso ngo ije kurenga ibona hano hantu ngo yamavuga ngo nukuri genda ndakubonye usarengo atahe ubwiza bw'Imana Imana utarayibona Imana itarakwiyereka ubwiza bw'imbaraga z'Imana zabuza butongonya Bibiri iravuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose Imana Ikwiyeretse iziguha imbaraga zo mu mwuka zazigwira ntizazigabanuka Bibiri iravuga ngo tuva mu mbaraga tuja Bibiri iravuga ngo bazabagenda bagwiza imbaraga ngo bari maso y'Imana iki Isiyoni kandi imvura y'umuhindo ngizishambika umugisha iyo twaje gutarama tuba tuje kugira ngo Imana itwiyereke hanyuma tubone imbaraga ziki zima kandi biragoye cyane mu bwoko bwacu dufite akaga gakomeye ni twebwe twagize abantu basenga cyane ariko ni twebwe twagize abantu benshi baguye nuko Imana ntibigeze bayibonesha amaso yabo ahubwo bayumvishije amatwi bumva impuha zayo ngo bamare barabarabira ni ibintu bidashingana ibintu bidafatika muri imje yaravuze ngo nimembata mokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilisha na kusifu Yesu daima na kushangi none serende mwari mwabona nebwa kuva kera tukiri batoye impinja nuko nguko namubonye none aracari tera haleluya kwanza Amen. Asante. Duhe Imana icyubahiro cyane. Zamura Imana icyubahiro. None tuba mu ntege nke ziki. Intege nke gituma abantu baza bakureba bakagushinja intege nke. Nigizuma baza bakureba bagusuzuma bakagushinja intege nke wewe. Uhora mu rusengero wewe byagenze gute? Ikibazo gusa ni kimwe siki ntimugishakira handi Imana ntiyigeze imwiyereka ariko uyu munsi Imana igira gute ikwiyereke mu rw'iwawe hanyuma noneho utasema neno moja utasema nimempata mkozi sitaki kumwacha kwa kuwa amefanya nini na kusifu Bwana daima samuri Imana chwe amen haleluya cya gatatu iyi Imana ikwiyeretse igikugaburira igikugaburira ibiryo umutsima n'inyama umutsima niki n'ibitoki n'ibishimbo n'umuceri niki n'ibindi kwa mambo ya chakula usitie shaka Yesu aliwalisha ile maelfu atumia kichache ulicho nacho atakibariki akitakuwa chingi Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata vyote acha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote Yesu yaravuze ngo timukiganyira ngo muzarya cyangwa ngo muzambara iki ngo murebe inyoni ntizibiba ngo ntizisarura kandi ngo ntizihunike ngo Uwiteka arazigaburira nazo ngo se mwebwe ntimuziruta cyane nuko Yesu yarazi ibyo tuzohura nabyo umva mbabwire Yesu ngo amaze kozele boke Yesu ngo amaze kuzuka mwumve mbabwire amakuru yabayeho zamura Imana icyubahiro cyane sorbaya
Kwinjiye mu gitaramo. Kwinjiye mu gitaramo. Ibi bibiri bya nyuma nibyo kutwinjiza mu gitaramo. Tugeze ku muzuko. Yesu amaze kuzuka impamvu tubjinye byari yakira urugendo bene rwa hivi rwo gusodoka. Rwa urugendo gusa. Rwa urugendo gusa rwo kwiruka gusa. Yesu ngamaze asifiwe. Bongela poke sabaya. Ngiye kurigaraho nyinaho. Ico nico cyakane. Torere kunduze rovumbuka. Buretse ntucandike gutyo ndaje. Zamuri mani. Yesu umunsi yeretse abigishwa. Uyu ni wo munsi wa gatatu yarabiyeretse. Hariho irya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu. Uyu ni wo munsi yajya twasomye. Ni wo munsi wa gatatu yarabiyeretse. Wawe. N'abigishwa abandi batandatu bari barindwi bose bari bagiye kuroba. Yesu bari bazi ko atahari, bari bagiye ikera bari baratabanyitse. Petero ngo abwira abandi barimo batomati njewe ngiye kuroba, ngo bamavuga ngo natwe turagukurikira. Anshimwe cha Mandelo be Oremo bolai. Kongo lo bayira. Kwiyereke Mana we. Iyereke ingo za bene wacu hano. Yeme umva hano ibintu batosi bongela. Kwizina mwita kuko ndi Imana yamurenye. Ngomara aba Yesu ngomare yamabiyereka ariko gabaraye bashoba tibigeze babona niki nifi nimwe. Ugize iminsi uroba, ugize iminsi ucuruza. Uza nkubwire igitaramo kiragaburira abantu hano kuko Yesu agiye kutwiyereka. Amen. Kandi Yesu niwe mutsima niwe nyama. Amen. Amen. Kaza kirabaye. Alego. Ariko Imana asifiwe. Amen. Ariko
umuntu twohora dusabiriza umuntu yotarama mu gitondo nejo nimugoroba Imana gasabira ivyo gusabiriza umva kubwira mu buzima bwawe niba uri muri iki gitaramo kumva bizongera kubaho. Amen. Sinzi ko wari wa le comique bokesanga yato tangulu mekezemo winusenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho zagukiriza arangigaho nishize iteka nawe genda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho zagukiriza arangigaho nishize iteka nawe mugume murobe ariko mwahebuye kandi mugume mugira gutya ariko gusa mwahebuye muri abagabo bahebuye ako yeme leko kora Bwana sifiwe. tukuke milele. Nijoro natekereje ku muzuko kandi jewe n'uyu mupapa wawuntamitse kandi ngiraho ububasha nza nkunda kubwira muzirane n'inshuti yanje kamubwira ngo jewe ibintu by'umusaraba zamana ko bizonyica mbura nk'ikintu nkora nijoro ndavuga ngo I love you yes. Naraye nsengeye kuri I love you yes. abagabo bahebuye ariko abagabo bararushe bacu Imana idukiza umuruho Mwizina rya Yesu. wo kuroba ntitugira icyo tugira gute dufata mugira gutya ibiganza Taloba. korasha mubigira gutya kandi kabarimwo Petero sanindi ba Petero muri bari nani ba Petero barimwo Petero nguri ngwamara Yesu ngo mu gitondo bariko basoza bataha ngwamara Yesu ngo yama yibiereka ari mu kibaya Yego. mu kibaya cy'inyanja y'Itiberiya iyo nyanja niyo bazabita ngo ni nyanja y'Igenezareti igira amazina 3 asifiwe ngo amara arabiyereka ngo amara bamabazanya ngo bamavuga ngo ese nguriya ninde yememwe yewewe uriya ninde umugabo umwe wamumenye kandi uwo ngo alikuwa mwanafunzi wake mpendwa Yohana nawe iwe ngo yamavuga ariko Petero yari barabashe ngo uriya ninde murebe gashuhe Petero ko yagazagira zamuri Amen. ngo amara Yohana abaye nde hariya se basiga abaye Yohana ngo amara yamavuga yamabwira nguri mwumva ko yavuze ko ari Yesu yavuze ko ari Kristo yahubwo ngo yamyavuga nguri ya n'umwami kandi ntigaza avuga ko ari umwami Yesu ngo yamyavuga gusa nguri ya n'umwami ngo bari begeranye gutya niko gutya bari begeranye mwamona ko mwegerane
Petero ngo afe kumva gusa ko Yohana avuze ngo uriya ni umwami. Petero yamavuga ngo Petero usa Petero lengwe elwenge kosoko bali alonge angolo mekiskabo usa Petero kurobaga nta ibaza bambara baza baroba nyine bambaye utuntu tutoye twa sport ngo afe kuvuga gusa ngo uriya ni umwami. Petero mama ni Mugiterane nyabige heza kira igitenge gitu kanyara buretse gukenyera wewe banza umutangariza umubwira ndahagara hariya numara ubivuge numara wewe icyo ukora Petero kandi nubikoraga byoroshe uramubwira ngo uriya ni umwami namwe ntemuraga aho ngaho nyine niba muri ba Tito nako ba Toma ndahagaze gutya gusa ndabarebye ngaho mubwire Yohana wewe uravuga ngo mubazanye mwebwe ngo suriya ninde uriya ni umwami. aho Petero yagize ati kenyera vuba umva rero Petero ngo amare gukenyera yigeze se ababwira ngo musoze tugende. Petero yamyita mu mazi gusa aje gusanga Yesu. Amen. Ako Petero nigitangaza mwumve Yesu ahimbaza. Amen. Yamabasiga hari yamayiro yamayambara asifiwe aje gusanga Yesu yari gwino yamagira gutya ngo hari ahantu ha metero magana ngahe metero nka 200 ngo amaze aramusanga ngo amare kumusanga ngo amare yamavugira ijambo ngo amare yamavuga ngo bana banje ako Yesu numwa Yego. Mani bas. Ababwira ngo bana banje ngo se ngo mwabonye ico murya mwabonye ico mufata ngo Petero yamavuga ngo ntacu aho ngo amare yamabwira ngo mugende ngo musozereze iburyo. Yego. Mugira gute? Sozereze iburyo. Uyu mugoroba tugiye gusozereza iburyo. Baso. Tukuze Imana mvuza impundu. Tugiye gukora acte prophétique. Tugiye gusozereza iburyo muri iki gitaramo. Tera haleluya pastor. Tuzamure data ubwiza. tukuze Tuzamure data ubwiza. Twabindira imwe. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Twongeye tuvuge ngo sifa kwa Yesu. Haleluya. Amen. Twari tugize iminsi dusozereza ibumoso. None Yesu aratwiyeretse. Yego. Ubu ngubu buratubwiye ngo dusozereze iburyo. Yego. Hanyuma muraza kubona ibiri bube. Yego. Imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana tugomba kurara turiye mu izina ry'Imana. Ya Yesu Kristo. Ya Yesu w'i Nazareti. Yego. Imana shwahira. Mani bas. Koraho musozereze iburyo. Bwana tukuze milele. Elo besangira. Umuntu yihanurira ubugingo bwiwe n'abana biwe. Amen. Tugiye kwikorera gahunda. Umuntu wese agiye kwikorera gahunda. Yego. Hano turi mu nzu y'Imana. Yego. Asifiwe. Amen. Umuntu azaje mu Mombasa
ni ukuri kw'Imana mubyandike abantu ufite urupapuro ku mutima arwandike uyu munsi mukomere cyane ugiye kubesha duhabwe imbaraga nziza zatabarutse ako yeme kuba muri Nairobi muri uyu mujyi ukayiba musozereza ibumoso nukubera igitaramo kimwe kitokwandika amateka ku buzima bwawe. Yesu nakwiyereka uyu mugoroba amateka arahinduka. Usare ngo bagize gutya barasoza gutya ngo barasoza gutya basozera ibumoso. Ni ukuri kw'Imana turataramye. Yego. Mureke mbabwire. Ni ukuri kw'Imana turataramye. Kandi bimbabwira. Si hano bibaye byonyine. Aya mezi narindiriye. Nabibonesheje amaso yanje. Yego. Gutya amaso yanje arabibona. Sifiwe. Atukukemele. Usara ngo bagize gutyo ngo hama haza muri rwa rushundura ngo hama haza ifi ngo kandi hama haza ifi nini 150 na zingahe kandi nini kandi urwo rushundura ngo ntirwigera rucika barakurubana neza barahuruka ngo bamara guhuruka gutya bageze musoza aho Yesu ari Imana ishwahiro Imana himbaza bageze aho Yesu ari bama basanga kera umuriro w'amakara kera umuriro w'amakara kuragira uko abantu uyimuriro gisutya kera abantu ntibabariye bama basanga kera n'imboga brochette kera ziraho ngaho uko gani Yesu Ev.Jacques Yego. asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe milele. reka nkubwiye atukuzwe Baba. none rero niki cyotuma utabona ibyo abandi babonye niki cyotuma abapagani so dutekereza ko ari bo babona amafaranga bakabona icyo bagomba kurya twende tukibone niki nide watwisha nuko Imana itaratwireka kandi Ikwiyeretse izi kugaburira vuga ngo inzara irashize iwanje mu izina rya nde rya Yesu tugiye kwikora gahunda kuri icyo cyifuzo Yego. yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose yatanze Yesu yaburite kumuduhana n'umutsima n'ibindi byose Imana Ikwiyeretse izi kugaburira Imana ishwahiro Eliya ntiyamweretse kukageza ise Yego. umutsima n'inyama ntishagaza biza ni Eliya uzugaburira n'Imana izigabura nako asifiwe Amen. kandi niba mu buzima abantu basenga niba ari pourcentage nyinshi zananiye abakristo nuko ubuzima bubi bwa buzima bubi bugatumagwa abigatuma bene waba bamushikisha udufaranga bakaba baramufasha amaguru n'amaboko kubera kutiringira Imana ko yamugira gute ndabizi turabizi abapasteri benshi bagushwe n'ifaranga ndetse uwo n'umwobo wa kabiri bakoze b'Imana y'usimje Ibumbira muri Yesu iramuduha. Dine yaravuze ngo nihe mwari mwabona igishwi cy'inyoni cyacishwa n'inzara ngo ariko ngo nimuhumure ntabwo muzagira gute Zicwa n'inzara. ntabwo zicwa n'inzara ngo ntabwo tuzapfa tugitukwa ngo ntabwo tuzapfana izina ribi Izina ribi. Humure ntabwo uzicwa. vuga ngo inzara irashize mu wanje mu izina rya Yesu
Oh, kubera ko Imana inyiyeretse. Dome safo. Koraho umuntu wenyine yisengere. Yes. Hallelujah. Man himbazwe. Aidiwe. Hallelujah. Ondele bariane mokosi. Arindi sina nemerewe ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Uri mu gutinya gushaka ngo ntuzicwa n'inzara. Ushaka umugore uzomutunga mu izina ryande Ya Yesu. Bibiri zivuga ngo nikazi birashamba. Azonis. Nimuzamura amaboko. Duma. Wende warike. Tangira kwarika. Yesu mbaza wenyine. Nimubone iyi nda kurya niyo Satani azanyuramo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimukagira gute? Ntimukiganyire. Muzanigisha ngo muzambare. Burya abantu bafa ibiryo. Habe no mu ikanisa abantu bafa udusadaka. Nico ndetse abantu bazabapfa. Nimuzamubona ko isadaka yaciye ibintu. Mu matera mu makanisa. Isadaka. Kurya ni sikiri n'inzara. Ako umuntu yo isadaka. No mubiriyo. No mu makwara abapasiteri ngo bazama bagira bate? Ya mafaranga bagize gute? Ya mafaranga y'abageni. Barayabatwaye. Aho. Ni ikico? Ni inzara. None muzamwira ngo ni usonza gusa. Abayumbe bari mu gufiki. Abayumbe murabwira ngo bari mu gufije umwuka se? Ni inzara. Timuri mukwana ko bari mu gutora amudupapuro. Ngo umwe aba president. Kurya icaberege ukutora kontabure kugira ngo n'amafaranga kumbuga abantu bose mu muhana babaye abayumbe. Ariko biki bumusanzu. Ntabwo ari abayumbe basenga. Habe n'ibitaramo tugira. Inyungu nini si y'umwuka. Ni amafaranga, ni inzara. N'amaturo menshi atangwa. Mu tubiri n'udutatu n'utune n'udutanu n'udutatu twiriwe hakurya iwacu. Ni inzara. Na za fundraising zidashira mu rusengero. Ni inzara. Yesu yamaze kukwiyereka. Ako mu mukozi w'Imana Yesu yamaze kumwiyereka. Les moquite boke ça fait. Engropper les cires. Ni uzugabura. Nico ngiye kubabwira ko Yesu yigishije abigishwa. Kugaburira, kurya no kugaburira abandi. Yesu ahimbaza. Amen. Kugaburira abantu ushonje. Umugabo umwe yagiye gutanga isadaka aribesha. Harimo tunote nyine twa Kongo, harimo n'akadolari ka 50. Sinzi ko yashoga ka 50. Kera bagakubise mu isapo. Sinzi ko agize gutya isadaka yagiye. Ngo amarabona kagiye. Yamya yirukanka ngo se ngo nimumbabarire ngo ura note zohura gute? Inzara. Inzara nishire mu izina ryande? Mu rusengero abantu benshi bagize umuvumo
abantu benshi bagize umuvumo mu byukuri reba amafaranga aratanzwe tugiye gukora fundraising hano hari umukobwa ugiye gukora ubukwe natambuke tugiye gukora fundraising tumukora ubukwe amafaranga agatangwa ibihumbi 50 bigatangwa hano cyangwa 20 yamara akabona bitatu amafaranga abantu bose n'umugisha bakoreye ko barahereza uyu mukobwa yamara abapasiteri yahijya n'abayumbe n'abakozi b'Imana n'abavuga butumwa bakama baje mu isadaka bakareba ngo tumugenere bitatu hatanzwe 20 inzara hajya bazaca umugani ngo inzara gira gute ngo izayica waritse kandi hari irindi ngo izigira mubi ngo ntiyica ngo izigira lelwe inzara ikomeza abantu nukubera gusa ko Yesu atari bariko biroha mu mazi batagira batamubyo bwo kuroba bakazarosobereza gusiga ibumoso ibintu nibi bagashikesha ijoro kao ariko uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo haleluya sisi ni barua ya kusomwa na watu wote Baba letu kumeka Kristo jewe aba bashumba bacu aba ikintu twavuganye nabo mbere twaravuganye ngo amafaranga azozatangwa muntu mwikanisa muze mwa muyatanga ku mugaragaro gutyo umuntu yamayashikizwa ku mugaragaro gutyo tugira uko dufite ibibazo dusure twitere n'ibindi turi mu buhunzi kandi ndabizi ko tudashonje inzara yarashize mu izina ryanje yes amen haleluya yerega hari ahantu nigeze kuja ariko sina nigeze kuja rimwe batora amafaranga nyine bari bafashijwe abantu nukuri ko Imana ngo baje kumpa amafaranga kandi ni pastor wayampaye yamabura uko avuga akaza icuye akaza cyangwa kimurenga kuko amafaranga yatanzwe naje ndiko nyabona kandi menshi $400 agafomora akananirwa kwitsa umufomoro ndamubwira ati nyabuna ruhuka rekera aho ngaho akamambwira ibibazo kanisa byose rifite atarigeza abimbwira mbere wa mugabo iyo ninza ari kwisha wewe mbwira yari nk'amadolari yambaye amadolari 70 ntinaya nayo ni igitangaza ico ni igiki ariko Imana ishimwe kuko Imana igomba kutwiyereka inzara igashira mu izina ryande bya Yesu Kristo none rero Yesu natwiyereke asifiwe uku Yesu ni ikirato ntimubonye ko yahindutse amakara ahinduka n'umutsima ahinduka ari umutsima wokeje hari niki ni ifi zokeje ntimumva ko Yesu ari byose kwa mambo ya chakula usitie nini shaka Yesu aliwalisha ile maelfu sinye mu izina rya Yesu buri muntu wenyine yividure yikubaho umwaka w'inzara kuko Yesu ni mu byishimo gusa tugiye gutera haleluya Imana itwiyereke Imana niyerekane mu ngo zacu Imana niyerekane mu matorero yacu Imana niyerekane muri Kongo haleluya amen isi yose kubone yanganisha haleluya haleluya
Yesu namenye yadutinye byose namuhaye umutima wanje nawe yarapagije kasago zatera ubwoba yamereye ubugungiro ukoreza abera hose azayihanganisha tuzamurire Mani habwa ishobora haleluya atukuke milele atukuze et de la célibataire qui de la forme de visalaridas ou de la mitad de parier visiter de forme la ride atukuze kati amen tuzamure Imana icyubahiro epera tugiye gusenga Imana. Pastor Jean Paul arasenga Imana na Pastor Sironi barasenga dupfukamye tubwire Imana gusa ngo yiyerekane, kandi nico cifuzo Imana yiyerekane hano, Imana yiyerekane n'ahandi tutari ahari ibibazo, Imana gusa yiyerekane, kandi bishobora fukame ubishobora gende. Tugiye gusenga badusengere batugiye imbere, umwe yitse undaje zamuri Imana cyubahiro. haleluya Kingo umuryango senga Imana ngo Imana yiyerekane, nitwiyerekira turwanira intambara, kandi nitwiyerekira duha imbaraga zo mu mwuka, kandi nitwiyerekira tumara inzara, kandi nitwiyereka iraduha ibyishimo. Zamuri Imana cyubahiro. haleluya Koraho rimwe iminota ibiri gusa, niba tumara dupfukame dusenga Imana.
Mureke nkomante bukeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.